ka jingnang bun ki pai ba yo khnyang jingpang coronavirus kalabu hako umdum ye ki babun balang khamtam e hadu menta ompalap satia yakatan rai haba kren bor UDHS Dr. Amanwar halo katai gapang ula kubur ba ki don ki jaka ba katnat kadang sem sitam banlam nai upur te virus sa ki jaka pai ba bat ki jaka yo Nama rapor menunjuk sharing kong ko rebang itu activation. Arno itu gede giba yo lesi memang mau. Nak itu gi bangilai testing yo hadu lagi perang nama kili cingkir na terdukan. Jadi kata ngi mla menong nang le contact tracing tambah ke ge bangi sotu. Kalau ba gibon mah gini kali kit mar di bawah kiba ya kini gimar kipenhar hang tu hapo kleo hajan kleo mau kita jaka tede na kata ba ha kajinge wan jong gini ki banapo asam ki driver ki handyman na kinang ke lese kare nang tu bakiabet kini bere kilitresh po yo kilitresh beja kilitresh keleng ki kendu ki breu ki kimdeng ka mas la ong kan kusiru deng ka mas so kimle kita ngiong ban follow the protocol bon ki bambut ya kata ngiong ba maintain the physical distancing ya kata ro gimpa manle de na kata kasawan kumni de da kawan kumni ka kawara ka cing ya berkhat da kawan kumni pada phiapan kontin phiapan khang phiapan kawara ka cing sosi kawan ra ka cing perking but kawara ya ka cing khang pada ya ki jaka ibadah